Ahojte, dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. Všetky tieto frázy už máme naučené. A teraz sa ideme naučiť nové frázy a ešte zopakovať aj tie staré, čo sme sa naučili. Ideme na to. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek reprodukcia, distribúcia alebo prenos časti tohto materiálu bez predchádzajúceho súhlasu autora predstavuje porušenie autorských práv a podlieha právnym sankciám. Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva. Tu je niekoľko základných fráz na predstavenie sa a zoznámenie sa s ostatnými v slovenčine. Iznad ovoga možete vidjeti i prevod. Dakle, evo nekoliko osnovnih fraza za predstavljanje sebe i upoznavanje drugih na slovačkom jeziku. Zdravim tja, pozdravljam te. Ali također možemo da kažemo ahoj, dakle zdravo neformalno. U prethodnoj lekciji smo rekli da možemo koristiti ahoj i u formalne svrhe tako što ćemo ga staviti u drugo lice množine. Ahojte, ahojte. Evo nas sad kod jedne fraze koja nam je preko potrebna ukoliko želimo da saznamo kako se zove naš sagovornik. Njega ćemo pitati, ako mu persiramo, ako sa volate, ako sa volate, kako se zovete. A ako mu ne persiramo, ako smo u nekoj najnormalnijoj situaciji, casual, što bi se reklo na čistom srpskom, onda ćemo reći ako sa volaš, ako sa volaš, kako se zoveš. Onda on nam odgovori, volam sa Ivona, volam sa Ivona, zovem se Ivona. Alebo ili volam sa Marko, volam sa Marko, zovem se Marko. Ono što ćemo da odgovorimo smo pominjali i u prethodnom prikazu, a to je Češima ili Češiloma, Češima, drago mi je što smo se upoznali, Češima. Sljedeća fraza koja se često koristi je kako ste. Tako počinjemo razgovor, zar ne? Ako sa Matje, kako ste? Ako sa Matje. A ako govorimo sa nekim koga poznajemo i ne persiramo mu, onda ćemo reći ako sa maš, ako sa maš, kako si? Ako sa Matje, ako sa Matje, ako sa maš, ako sa Matje, ako sa maš. Dobre som, ďakujem. Som zle, ďakujem. Dobro sam, hvala. Loše sam, hvala. Dobre som, ďakujem. Som zle, ďakujem. Dobre som, ďakujem. Dobre som, ďakujem. Ovdje kad govorimo hvala, odnosno ďakujem, što ćemo vidjeti u lekciji koja nam predstoji, jeste da ovo đ na početku nije naše tvrdo, koje je kod nas u jeziku meko, ali nije naše tvrdo đ, nego je ono dole vranjansko, đ, više tako. Ďakujem. Dobre som, ďakujem. Som zle, ďakujem. Loše sam, loše mi je, hvala. Također možemo da odgovorimo na ovo pitanje som v porядku, ďakujem. Som v porядku, ďakujem. U redu sam, hvala. I možemo da kažemo mam sa fajn, ďakujem. Dobro sam, hvala, odnosno imam se dobro. Bukvalno prevedeno, naravno, tako ne bismo rekli na srpskom. Mam sa fajn, ďakujem. Od ponuđenih odgovora također imamo i odgovore trochu som unavena, ale inak v porядku. Trochu som unavena, ale inak v porядku. Trochu som unavena, ale inak v porядku. Malo sam umorna, ali inače u redu. Ovdje imamo dve alternative ove reči unaveni, unavena, dakle umoran, umorna. Muški i ženski rod prideva umoran. Kakav? Umoran. Momentalne nijesom úplne v poriadku. Momentalne nijesom úplne v poriadku. Momentalno baš i nisam nešto okej, nisam u redu, nisam u najboljem stanju. Momentalno nisam potpuno u redu. Momentalno nisam potpuno u redu. Momentalne nijesom úplne v poriadku.
Tieto frazy vám pomôžu predstaviť sa a nadviazať prvotnú komunikáciu s niekým v slovenčine. Je dôležité zapamätať si, že slovenský jazyk používa formálne a neformálne spôsoby oslovovania v závislosti od vzťahu a situácie. Pa evo, prošla nam je još jedna lekcija sa osnovnim frazama. Vrlo uspešno, rekla bih. Nema ih puno, a zaista su to osnovne fraze koje će nam pomoći da stupimo u kontakt sa nekim. A sada imamo vežbanja, cvičenja. Pogledajte ove fraze još jednom, zaustavite koliko god puta želite i onda ćemo vežbati kada se vidimo. Ahojte zatiaľ, majte sa strašne pekne. Dovidenja, všetko najlepšie. I naravno, ako vam je ovaj video bio koristan, pretplatite se na ovaj kanal. Vidimo se.